Ekitabo kya Yohaana ekyokubanza essuula ya 2. Baana banje abato nabahandikira ebigambo ebyo ngu mureke kushiisha. Konka omuntu weena kwara ashiishe twine omutonganizi arishe boona niwe Yesu Kristo ohikiriire. Kandi ogwo niwe karabo ahabw'ebi byaitu kandi tibyaitu twenka kureka n'ebi by'ensi yoona. Ahari eki niho turikuhamiza ngu nitumumanya kuturabe nitukora ebyaturagiira. Orikugira nti nimumanya atarikworobera biragiro bye n'omu biihi kandi naaba atiine mazima. Konka orikworobera ekigambo kye okukunda kwakunda Ruhanga kuba kuhikiriziibwe buzima omuri we. Aho niho tumanyira kuturi omuri we. Orikugira ngu atuure omuri we ashemereire kutwaza nk'awe oku yabiire atwaza. Abarikundwa, tindikubahandikira kiragiro kisya kureka ekiira eki mwabiire mwine okwihiiraniira. Ekiragiro ekyo ekiira nikyo kigambo eki mwahuriire. Konka kandi nimbahandikira ekiragiro kisya kandi eky'amazima omuri we n'omuri imwe ahakuba omwirima niguhwaho kandi n'omushana ogw'amazima gwajwire. Orikugira ngu ari omu mushana akanga mwiniishe biraba akiri omu mwirima na hati. Orikukunda mwiniishe naaba ari omu mushana kandi omuri we tiharimu kirikuteeza nsibo. Konka orikwanga mwiniishe naaba ari omu mwirima kandi naaba tarikumanya ah'arikuza ahabw'okuba omwirima niguba gumuhumiize amaisho. Nimbahandikira imwe abaana bato ahakuba ebi byanyu bisaasiibwe ahabw'izina rye. Nimbahandikira imwe biishe baakuba nimumanya ogwo owabiire ariho kwihiiraniira. Nimbahandikira imwe abasigazi ahakuba musingwire omubi. Nabahandikira imwe abaana bato ahakuba nimumanya ishe boona. Nabahandikira imwe biishe baakuba nimumanya ogwo owabiire ariho kwihiiraniira. Nabahandikira imwe abasigazi ahakuba mwine amaani n'ekigambo kya Ruhanga kituura omuri imwe kandi musingwire omubi. Okutakunda ensi erihwaho. Mutarikunda ensi n'obubi ahakuba ebintu ebigirimu. Omuntu weena kwakunda ensi, okukunda kwishe boona kuba kutamurimu. Ahakuba byona eby'omunsi ebi eby'omubiri gwetenga n'ebi amaisho geetenga n'okwehimbisa ahabw'eby'amagara aga tibiruga ahari ishe boona kureka biruga omu nsi egi. Kandi ensi egi neehwaho n'okwetenga kwayo. Konka okora ebi Ruhanga akunda agumaho ebiro byona. Eby'okwehindura Kristo kumurwanisa orikwetwa Antikristo. Imwe abaana bato ogu nigwo mwanya gwa muheru nk'oku mwahuriire ngu nihenda kwija Antikristo na mbwenu hiizire bantikristo baingi. Aho niho turikumanyira omwanya ogu kuguri ogwa muheru. Bakataana niitwe baaturugamu konka bakaba batari biitu ahakuba kuri babiire bari abaitu bakagumire niitwe konka bakeegyendera ngu kimanyirwe kimwe ku boona batari biitu. Konka imwe mukashukwaho amajuta ogw'orikwera kandi mwena nimukimanya. Tinabahandikira nk'abatarikumanya mazima kureka nk'abarikugamanya kandi nimumanya ngu tihariho kishuba ekiruga omu mazima. Omu biihi nooha, toogwo ohakana ku Yesu atari Kristo. Antikristo n'ogwo oyihakana ishe boona n'omwana. Tihariho oyihakana omwana akagira ishe boona. Ogwo ohikiriza omwana niwe aine n'ishe boona. N'ahabw'ekyo eki mwahuriire okwihiiraniira kibe nikyo kyaguma omuri imwe. Eki mwahuriire okwihiiraniira kukiriguma omuri imwe nimwe muryaguma omu mwana n'omuri ishe boona. Kandi endagaano ei yaturaganiise neegi okuheebwa amagara agatahwaho. Ebi nabahandikira kubamanyisa ebyabarikwenda kubahabisa. Nimwe okushukwaho amajuta okuyabahiire nikuguma omuri imwe kandi timurikwetenga w'okubeegyesa nk'okushukaho amajuta kwe okukubeegyesa ahari byona
kandi oku kuri okw'amazima kutari kw'ebishuba nk'oku kwabeegiise mube nikwo mwaguma omuri we. Nambwenu baana bangye abato mugume omuri we bwanyuma ku ari Reebeka boona kwija omu maisho ge twine obumanzi tutarikwatwa shoni tukeenyonya aha kwija kwe. Ku muraabe nimumanya ngu ahikiriire mumanye ngu omuntu weena akore eby'okwihikirira biri aziirwe Ruhanga.